Diphu matipung pen kaceleng dardeli monsing timung arong pen dhonsri kaceleng atwar pi kaselampon. Pai ni pai kebar ni dhonsri kontesi parlo dardeli monsing timung arong pen dhonsri ada kaceleng atwar pi rada sai klembang phu rupon hanse pen kaselampon thu. Lason se kar benglong hempi Diphu pen kacekoi not dardeli arat barla porlo te kisungan ingkan bang setami cetong ponanglo. Barla porlo te ajo phirlo kisu kiun e kece pon setami batai kep an matha ponang kok tikilo puta hada garara tumpen cetan pon. Lapen school college ke charli osomar tum setami abatai tuar ke meme pen ajok aporoteng school college pale dunlong le sita kisung cetong ponang lo puta ningje pon renti. Lason apor hodrat asai klembang purupon hanse rada kisung thek pon long si aning ke me pen amethang jungjung akhi pen 5 km atowar pi ajak selam pi pon thu. Lapur rat asai klembang purupon hanse setami KAACCM Dr. Tuleram Ronghang lapen dhonsri kontisi emisi tintuma asnu pan setami Chuniri pon thu prabjin pen dordoli monsing timung arong pen dhonsri keda matowar pi prabjin pen ang selam pi pon tha pose chuniri pon. News text report Time News Diphu. Media bitung tumhan kevang po Francis nang litum choro do. Pini ladak nilitum dololi habar tuwar kahinu kedam kevang ka siksak non malom osomar tum school ki dun kedam kevang ka siksak ki the ka siksak hetan na ke theglong a joini imithang nining duk pikan lo je osomar tum school dun kedam kevang ki sun e kache pon kevan ka siksak hetan na joini sipini ladak nilitum nili jungjung e hin pensi tami radaphan kirab lo je towar bang mi nei kedame bang siksa ko lasi nili methang jungjung atumi ani silo pini ani sita me ni radaphan towar bonai pilo lasi mane nili ning chicheo nona bang nili methang jungjung si claim pulo lasi ili tumolong ke the kiding tumdo je ili tuma council long team kar biang long ili tuma kaching hon Dr. Tuliram Saraphan dami nili ginang liphan gyak mobile long nang theklong chot an ve lang sar nang liar je binong da doluli ha war keng pak nai chibi po bang nang theklong le lang la si nang li phan nai chuning ri la pe ning che che pik nang li kang hon the pik pu ni li mobile long pe ne social media long tame nang li active ni li ning nang che che pik la si nang li phai si ning che che don ani si ni li tuma aphan to warang bonai pi tha sar pu nang li phan nang chuning ri dundo sar la si nang li munit kang hon the pik pu chinia po si ning cepat he ulo jaya ani sinang li to warang bonai pi po bangkit la si pinia bang nili rat ke akisung bang nili tarabom lo tanang rab dun po busi ning je thelo sa no nang li labang so towar ke kaselampon kilometer po bag dui nili JCB la po kahinu la along kahinu an bang nili filap lo nang li methang jungjung pen ba ma ko pini jungjung ben si klem jungjung si nili JCB chu hang si jungjung ben si klem lo then la kha prescribe dhansri kanene si pugang tungge mis lahai ga enege nili ge department muni tagali eme hajara chudun chot puateng lo eme thang area cheklem ta eme si masi wang vedet puti kuma masi complain alang election na por wang chodan vet ke yo no na por ge towar me hinu tanang chi ne pin lo wang ve pin lo la si upaya ve li ta dam nang ko hithi burwa dam nang ko ga joine si me thang jakong me si claim lo diden si homosti lo ni men ge rupon hanse ni hem ge ladak ramsing hanse rong long Greater Hanjang Langsoi Inter Club Football Championship angdung kiti ki pathu pai ni phai kebar ni gang sampor phai baji ke thoma porma lompen Hanjang Langsoi Sport Association ke pathu klama long kalitang lokhon sing rong phar kalitang sikati sopi lapen kalitang ponching timung kalitang kanam hanse pia tumamen pen jakong acik luni phai krepo Greater Hanjang Langsoi Inter Club Football Championship pathu pangcheng pon lason si cepatir pi pon lason se alhui sar porman ben kachetong don KAACEM medical soldier rong parman peng aluhi district sport officer DSO relief rong hang kasa konchon bang Dr. Pankasteron donor Pratap Singh rong par donor lang tuk timung SK lapen SSA Maipu Jiwan Chandra Pathak kasa klembang pu Robert Rongpi KAAC board chairman Philip Steron Pencheng lok kithe kiding atum chetong nun si aliralon pidun. May I request Sir Sankar Terang, a referee? May I also request Mrs. Tahin Rongpi, a referee? May I also request Sir Gulsan Rongpi, a referee? I would like to also request the match commissioner of this tournament, Rajan Rongpi N.
May I also request American staff Sir Sujit Terang. Sir Sujit Terang. I request our secretary to do the honor. Thank you so much. Now we go for the prize distribution ceremony, and we have Thank you, thank you. we are witnessing Sir Diphu presenting the trophy. Now we will go for the best player award.